zmije, gušteri, pauci, pirane. Te i još mnoge druge životinje očekuju vas ovih dana u kineskom paviljonu Zagrebačkog Velesema, gdje se održava Akterfest, izložba akvaristike i teraristike. Egzotični kućni ljubimci odmah su primamili posjetitelje. Pa moramo vidjeti, to je zanimljivo, curama se sviđaju životinje, bili smo i prošle godine, pa onda kao pod obavezno smo došli ovaj put, zgodno. Sviđaju mi se najviše ove sve ribe. A zmije? Isto. Ne bojiš se zmija? Ne, hrabra sam. A hrabri su bili i ovi klinci koji su pažljivo upijali sve što su im edukatori imali za reći. Sad sam ovoga baš upravo vidio puno malih ribica. Ima svako po dva ženka i mužnjak, ali nisu istim akvarijima da se ne potuku. Bile bi ratoborne. Ja sam vidio ribe koje se zovu stjelac, one nagađaju kad vide iznad sebe kukce, paukove, reptile i sve to, onda ih pogode s vodom, onda padnu u vodu. A zvijezda izložbe je upravo ovaj 3,5 metara dug ljepotan. No ne bojte se, dok je u kavezu, ovaj piton nije toliko opasan. Jedina otrovnica na izložbi je poskok. Opasan je samo jedino poskok kojeg smo donijeli da bi educirali ljude. Znači to je poskok sa lokaliteta Medvednice, posuđen od gospodina Nevena Vrbanića iz Imunološkog zavoda. Dakle, njega smo doslovce donijeli samo da ljudima ukažemo na to kako taj poskok izgleda. Dakle, on je jedina životinja na ovoj izložbi koja nije kućni ljubimac naših izlagača. A više od 600 kućnih ljubimaca izloženo je u preko 300 terarija. Stoga želite li naučiti nešto novo o životinjskom svijetu ili se pak riješiti straha od nekih od ovih egzotičnih ljubimaca, Akterfest je pravo mjesto za vas.